Monohod Makimisa do Tadaubaino. Steady recovery for Jenny Lasimbang. Healing prayer for Joshua J. Striven. Steady recovery for Michael Mojini. Steady recovery for Adriel Isaiah Aaron Sibius. Steady recovery for Brian J. Loijin. Semembayang tokonogi montok kahidasan di datin Mary Malatin. Omnogi montok kahidasan di Josie Boswin. Special intention nogi montok di Betsy Makajil, Lisa Elisabetta Bidin, Jude Stephen Sondo CR, Willy Verenius, Melania alias Lavinia Bidin, Om Oviton tokonogi it sambayang datadabaino o kaduduvo di Munjilin di Simon alias Angelin, Robert Jomiji Kinsil, Bernadette Yiluk Dompok, Joanne E. Boswin, Mr. Hardy Henry Mansa, Peter Polo, Emmanuel Cristo Mojikon, Linda Conolia Anthony, Emily Jombin Siap, Steve Stephen Ginity, Madam Monica Ubah Sili, Mr. Eugene Lido Mojinol, Rose Lee, Frederick Danggatil, Mauritius Danggatil, Anastasia Junian, Jacob Joytun, Rosa Linuis Kahin, Josu Labangka, Madam Clara Tan, Michael Bong Kim Kiat, Rufina Labangka, Benedict Bestan John Goninu, Datu Alfred Boswin, Lucia Gondipon alias Beb, Mary Elizabeth Makajil, Frederick Makajil, Josephine Amit Kinsu, Stanislaus Malim, Paul Mosino, Teresa Elysia Sikain, Om Saviavi Koduduvo Itapui do Pomohyungan.
Isyaw, oy Tuhan, o mintong do kabilutan ngabi, oy Tuhan, isay kanu tuman, ngamiampay diyaw oyum, o kapahyongan, oy kinoyngan di Israel. Idngan ditama, Om ditanak, Om di Spiritu terbitua. I gracia di Tuhan Jesus Kristus datokau, Om ika ginawani kinaingan, Om ika pisaan di Spiritu terbitua, meampai na Diosu saviavi. Om yang pada silubanmu, Tepenay ngavi, kano mangakun dosa ngavi datokau, Om kapatonda na di datokau sendi, dan malamay di ketepatan, taham lati terbitua. Mangakun zo, dedi kinaingan tafakas, Om de Diosu ete pinengavi, dono ko pamidoso zo koso, it pamusaban ngaviku, Om id bos ngaviku, id nunu inoy maanku, Om id nunu I auku na ngazanda memang. Maza anda hasaku, maza anda hasaku, maza anda hasaku tagasok koso, itino pogi, do makin siyan zo di meri, I abitua penti hambus hahangay, sa vyavidita sab sangti ngavi. Om Diosu tepine ngavi. Ada semambayang mentok dogo dari Tuhan kinengan datako. Kiko sianan ada di datako ikinengan tavakas memahyang do dosa ngavi datako magawit datako dari keposisyon selajur. Tuhan kasianay no. Tuhan kasianay no, Kristus kasianay no. Kristus kasianay no, Tuhan kasianay no. Tuhan kasianay no. Kano sumambayang? I gracia no ay Tuhan sumambayang sikoy, da idisa papitimpu, maghuna dadagay, sumusuti no, mamadadi dagay, da tamay mo paintantu ginavo, da papanjul, da kalaja tangavasi dagay. Maza di Tuhan Jesus Kristus za tanakno, imamamasi o mamalinta miyampay diyaw, idi kapisaan di Spiritu tabitwa, kinoyngan mentok so hihinay aiso o pupuson. Pembesan mata disuat di Sancti Poildo di Tuhun Ngavi, Rom. Idan di do tumungkus di pemagunan nopo nga. Okon ko dinadi doi di Abraham om sinakagon ngavi daw. Do sabab no do tombo nopo undang-undang nga. Sabab I di katuhidan. Ipensuang it kotumbazan. Iyoho no do no kuotu nunu nopo imonuhok di dandi. Mozo do kotumbazan mo adandi da do iso titak to mod otoy mo do savya visinakagon di Abraham o kano po ko isonto pensanganu do di undang-undang nga inogi nga bi pensanganu do diaw pensanganu do di kotumbazan di Abraham itama do savya vidotoko miaga di boson di buk to bitua tinadi ko izyaw di takyaki do tinaw to gumu. I Abraham no itama do toko do it to ikot di kinengan. Ikot tumbazan di sido om mogovit nang apatay do kuma do kaposizon o mamangun do nunu I aiso. Sundung po tu do miaga ko au anu manuk ikahansanan di Abraham. Nga huminansan isido om natumbazan isido om maza do minimang
do ingka do nadi isido ditama. Do tinau togumu mega kozo dinadadi do disido. Sinakagon ngavi nuno ponga mega maginumu di tobituan ngavi. Ibos di Tuhan. Ondomon di Tuhan ibatos daw montok sohihinaid ay soko pupuson. Oy tanak ngavi di Abraham supu daw, oy tanak ngavi di Jacob pinihi di sido. Isido no ituhan ikinengan do tokow kapimbasalaan do isido mubuzu it sabyavi di tanah. Ondomon Tuhan ibatos daw untuk sohinaid ay so kapupuson. Ondomon disido ibatos daw untuk sohinaid ay so kapupuson. Dan di daw untuk ninuvan kasakagan ngavi ibatos tinondo disido miampay di Abraham. Itau pinatau disido doy di Ezek. Tunondom disido ibos tobitua daw tinak doy di disido doy di Abraham supu daw dadi novit disido mabus ituhun ngavi daw miampai kaandasan inongopihi daw miampai gazak ngavi do kaandasan. Alleluia. Alleluia. Paboos no oy Tuhan pakinangaw isupuno kiva do diaw di abal do kaposizon selaju. I Tuhan miampai Diozu. Pembahasan mentadia bal tavasi tapi itu sinuat di Luke. Kabantukan dari Diau, oi Tuhan. Minabos i Jesus de dimoki ki iyang avidao. Popoy hozo Diozu nung isay nopo i popointahang daw sondi do montok dago do i di dumbangan do tuhun ngavi nga i tanak do tuhun popointahang may daw sondi do montok di sido do i di dumbangan di tasab ngavi di kiningan. Nga i tuhun i au manansang anu dago do i di dumbangan do tuhun ngavi nopo nga au may songonuon do i di dumbangan di tasab ngavi di kiningan. Potitikin tuhun imo bos do isok bos do humavan di tanak di tuhun nga pohyongon may nga isido i mogahundat humavan di spiritu tabituan nopo nga au may pohyongon. Ontok mogawit izihot Diozu do i dumbangan do sinagog ngavi om membibisala ngavi om kekuasaan ngavi. Kada katongob okomoy do ingkuo mongumahig Diozu sondi tay nunu oboson tu ontok mikot itimpu i spiritu tabitua omongia may Diozu do nunu i mositi boson Diozu. Ia bal tabasi di Tuhan. Kasan dari Diau, oi Tuhan sa Jesus Kristus. Tapi ko ngavi i early church no po nga kiva iti tohu
penentudukan teka tahu kesalahan semua no atuhun di ang tumbasan. Iso no pa nga pamazan da apostasy, kadua heresy, katahon no pa nga schism. Ito na pa kamazan da apostasy nga tuhun mingala takaw na pasu nga tuminang kizat takaw da mata da katumbasan. Kamazan no pa nga awzo no di atumbasan diti agama katumbasan ko da peng Katolik. Magium takaw di da katumbasan da suvaite ke langsung asa katumbasan da takaw. Ito pa kamazan da pa diti nga galibos ko diti no nga apostasy. Kadua no pa nga heresy, heretic no pa diti nga aw takaw kano da manay mo da panantudukan da panambasangan. Certain teachings of the church deny. Teka aw takaw kano da manay mo. Jadi heretic, heresy. Kumatahon na pa nga schism na palitin nga aw takaw tumanod teka aw takaw tumbasan the hierarchy of the church. Aw takaw tumbasan the pope, bishop. Jadi memang takaw da izono ipentopot. Jadi iti tahu kasalaan teka kanai ke dosa iti nga kasalaan da tuhun yang tumbasan in the early church nga nung auto takaw diti apostasy, heretic, schism nga kagumuan da theologian mabos aw kuna di kabasa da mahik da panambasangan na Katolik. Nga iti na po penentudukan diti hukuman nga minakagaan the mantadno, the development, the pemusavan nagi the aim, the penambasangan na pa nga to save the souls of every itu hundi ang tumbasan, menyelamatkan jiwa. Jadi nung bye-bye no, sinung ima the apostate, nakobos ke da auzo tumbay ni kinengan, heretic, auzo tumbasan iti penentudukan na penambasangan, schism, auzo tumbasan the hierarchical, teka iti kuasa da pope, teka bishop, nga nung mahek ko, repent ko, nga miho ko da atay mo bago da penambasangan. Jadi mikal nung atok ko di pambasan diti no, to nung agat-agat ti boss di Jesus do, nung mabos ko da auzo ko tutun di kinengan, mabos ko da auzo tumbazan di kinengan, nga iso odo so da tagaso. Nga tepat na bagyan nung iso repentance. Nga ina pagito tabi may iti panambasangan, da magawit atoko da mahik. So ngan to ko da pada kabahik da katumbasan nga gumiyot id katumbasan atoko da papabal iti abal tawasi da kinengan. Kadua na po nga katumbasan zo da timpo-timpo da babay diti pangharapan. Kahansan na pada da panambasangan nga o gumuno umat na toko do na kongaw diti program da panambasangan, universal program da panambasangan. Imgo ni nakatahib pinanjul da id Rome, Vatican, di pembukaan da isa wago program da panambasangan, kemasan da synodality. The local church na po nga iti minggu da mikot. Sebab seluruh dunia akan merayakan mungkin pipira diocese au kanus pasal certain reason nga kagumuan po da diocese is seluruh pemagunan sebab kiba iti pembukaan da iti program synodality da takaw de Uskupan Agung Kota Kinabalu nga sebab takaw da papanjul di Head Cathedral pukul 4 briefing pukul 5 misa. Iti na po synodality nga agalagal iti Vatican Council do Kumodufo to mamoho do bishop seluruh dunia, bain na pa nga terlibat oinsan umat. Persoalan na pa nga, apakah bentuk gereja yang saya inginkan pada masa ini? Jadi, insan to ka memusuro diti persoalan kia. Nunu, pengko da penambasangan de mangan da toko, de timpu diti. Jadi, magisus supaya pemagunan, kini zenon, magisus supaya struggle. Kalau tagal to ka bemundom do struggle de pemugan do subay, nga ando mo toko no dati da, no da dogo, no da do toko, mangan do toko do panambasangan de local church. Jadi gali na boros ngi de Injil to kada kosizay.
da menagubang diti do tayo mo iti spiritu ta bitwa pengamong tayo mo iti spiritu ta bitwa da manak da toko da kahangsanan manak toko da lahan da menagubang diti. Jadi it misa diti anangan zo da magahap ay sunan umat lebih na para ko diti inakamong tayo kay na po montong diti no diti live stream mass da kasabon diti sumbayang toko da montok da local church da toko lebih ina mantok da Kauskapan Agung da Kota Kinabalu. Mimpun to ko da subab. Gisom da April next year. Program itu ketihambus gisom da Oktober 2023. Tema na pa nga communion, participation, mission. Jadi, ang saan ko terlibat kayo, okon ko, oy, dong father nanti, dong bishop na, okon, umat, grassroots, ang sanan, kahamong participate di program. Jadi, ikan ni bos ko to, sumambayang toko, magisasakadong toko, iti na pada nga, opimanan toko iti Holy Spirit, pengamong, teka, menantudok na toko, hobi na panabazangan, the Universal Church, da kanu toko, da iso wagwalahan, da managubang, the struggles, da pamugunan da babay na. Kada ito pinag ko ngabi, mikot di Jesus, da medya de karasiditi, do tumbasan toko da isidono espiritu da tabitwa pinatak daw da toko isidono lagi imag puun da communion puun da participation nagi mission da panabasangan. Azo ko na Tuhan kinengan da sabi bibinangun tumasod ako bosyan no nakatimasika di loti takan sa diyaw tu bari tanaam kaladya da hongon ngabi da tinatuhun di madema iti montak dagay di loti do komposison. Azo ko na ay Tuhan kinengan da sabi bibinangun tumasod ako bosyan no nakatema si kadihing anggur takan sa diyaw, tuba di gupas anggur kaladya da hongon ngabi da tinatuhun, di madema iti di tinumon do kasundubanansa. Imang sambayang at pinangabi da kahubukan ko Diyos yung ngabi, o tayo manada, ladi kinengan itama tapakas. Tayo manada, Tuhan, ikahubukan din kamandu, montok ikasan din kamandugan ng andaw, o montok kapasyan da tako, o di kapasyan sabi abi Iglesia, tabito adaw. Tayo mo ay Tuhan, isambayang ngabi, di ang utumbazan no, miyampay ditak ngabi kahubukan, damaza iti koy maan ngavi da kantakan sendi kasabong si kinada da di kebentugan da syurga maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampay Diyosu. O miyampay da sunduan. O insabato o ginavong ngavi Diyosu. O insabato ng sa iti ngavi da Tuhan. Kanamanak da kapadang katahwadan ngavi da di Tuhan kinaingan da toko. Totoo da katru da matuhid iti kalaja sa kapamosisan sa tamay mo ami da manopo da manak diyaw da kapanang katahudan ngavi o Tuhan tamat tabitwa kinaingan tabakas koso aiso ko pupuson. Tu kohel sikoy da painsangano iti da kebantugan taiso gantob da minikot ko da kapanang kadalsan da tuhun ngavi miho apatay miyampay da ko kinoinganan no o minanguug podi montak dagay da kapamahingasan di sendi da miha apatay
do id non tadanon do kotu anza ala di da idilahan ngawi do kapamosisan maza di Kristus Tuhan sa. Maza di sido itinimungan do tasab ngawi do sumamba do kalajaan no umondos id kotindapaan selajur no i oho ngawi dagay sumambayang zikoy mampat na dadi di ho id iso kopiampatan hozuk do kaazaan tabantug do masizikoy mangazo. Obitoa, ay Tuhan bikinengan, nakapasan nga bisyurga, taban ang tanan no panudo kabantugan no, alsa di takapaskoso, also no isido indikot ingan di Tuhan, alsa di takapaskoso. Totopot obitwa ko ay Tuhan, itovu do savyavi kabituhan. Itinapogi, di zono do obitwa at itak ngavi sumambayang sikoy, maza do papasondot di spiritu no, day di tingavi miagal bahabaw umato. May do ada di da itingavi do montak dagay, di tinan, omza, di Tuhan sa, i Jesus Kristus. Untuk ditimpuh diniman patabuso isido, nasagak ko sa suminuang dahil konda sa andaw, minagano isido daloti. Minanak do kapanang katahodan ngavi, minangakib di, pinapatak di kumadi makikya ngavi daw, mosbos, nuwa iti savya vikaw, pangakano diti. Tu itino itinanku, ipatakon may, montok Diyosu. Idlahan miaga di, ontok na pongo imakan min sa sedop, nano di sido isa sa fan. Insan po da minanak, da kapanang katahodan ngavi, pinatak di sido kumadi makikya ngavi daw, mosbos, nuwa iti savya vikaw, panginom na mantad iti. Tu itino, isa sa fan di saku, isa di batas kavavagu, aiso ko pupuson, ipotungon may montok Diyosu montok tagumu, montok di kapahyangan da dosa ngavi. May na iti, da kaandaman dugo. Hei katapatan taham lati do katumbasan. Itinapogi da masasikoy mamalamay di kaandaman di kinapatazon kinatungagan daw patakon sa diyaw ay Tuhan iloti do kapasizon isasavan do kapamosisan manak do kapanang katahodan ngavi dinigitan si kadiyaw do kapadan de dumbangan no manampuan de diyaw. Ahudok ko sa isikidos sumambayang do magi do ditinanam sa di Kristus at timong si Canada do iso maza di Espiritu tabitwa. Onda mo oy Tuhan eklesia nu poin tongkop id patatongkop di pamagunan oviton na sido dedi kapanuan da tahwod sa kaday songbian miampay Francis Pope dagay John Bishop dagay Savia vi de Father ngavi. Onda mo nagi itapinay ngavi dagay inong akodop idi kahansanan di katungagan Savia vi napatay id akosyanan no. Tay mo na isihod ni Navaw de Vos no. Kasi na dagay sabi abis mambayang sikoy, lumiyampay di hahangay tapitwa, Mary. Tinadakiningan, Sancti Joseph, Sabuda sido, miyampay di apostle tong pitwa, sabi abi Sancti, inak popon siko de diaw, idpo pus di umulan ngabi. Panus Canada di kabasyan, da dumadi, da sampi tumungkos ngabi di kabasyan sa lajul. Pamangazo o mambantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus.
Maza decido, om yang pai decido, om I decido. Oi kinengan tamata vakas, edi kapisaan di spiritu tobitua. Savia vi kebentuganom kapantangan nga diauno, mentok sohihinaid, aiso kopupuson. Jadi penuh di mama masih om no ugmaza do kepengyaan pengkinengan katama zikoi do mabos. Tamaza I di syurga obitwa no ongano mikot o kopamalintaan no hisap no oimaan do itana meagal do ingkana I do syurga. Takun dagay o tarariti o loti sa tasasangadaw. Om pahoyong sikoi hasa ngabidagay Miakal dagay da papahiyong disontob mamuhasa mapandagay om kada zikoy o vito da itkoy basatan nga pahapaso zikoy no mantad talaat. Pagkabaso zikoy ay Tuhan sumambayang zikoy da mantad patitikid talaat katahuod no da manak da pibabasan ita daw nga bidagay da mazari sa kaday do kasyanan no pengkabas zikoy na da tamay mo da mantad doso om paintampasi mantad sa viabi kesusaan ginavo. Demasuk jikoi poinganda di kehansanan nabi Tuhan. Om dikoi katan di mamama sisa Jesus Kristus. Tui pemerintahan kuasa kedudukan opo madia pada bapa no onsoinai. Oi Tuhan Jesus Kristus minabos dari apostol ngabino pibabasan timponon ku Diosu. Pibabasan ku takon ku Diosu. Ada intong de doso nga bidagay nga do idi katumbasan di eklesia no om katahuod no de manak resido do pibabasan om pisaan ikatanudan mempahisap no imamamasi om mamalinta mentok so hihinaid aiso kopupuson. Ipibabasan di Tuhan miampai Diosu tomoimo. Om yang pada sundupanu. Kalau nadi magita taak da tanda do pibabasan. Menghidu kadidos sangapi di pembangunan Wasianai nadai Oi domba ada kinainan Menghidu kadidos sangapi di pembangunan Wasianai nadai Oi domba ada kinainan Menghidu kadidos sangapi di pembangunan Anwai sikoi dari babas. Intangai idomba di kinengan. Intangai isido. Imongidu di dosa ngavi di pemagunan. Abitu anasantob oho din makan demi sesedop di domba. Tinan omzadi Kristus magabita toko daid kapasizon na salajur.
Kano semambayang. Mungkin sian kozo isikoi do ko kalajaan no do pain huduk kozo oi Tuhan. Do tu papakan kedagay miampai di kepemosizan imikot manta di tinan omza to bitwa kozo di tanak no. Ingkano do mamadadi ko no dadagay do magi ngavi di ko duduvo do ko kinoinganan disido. Imamamasi o mamalintang mentok so hihinaid aiso ko pupuson. Kotabian gugumampi di monanabus savo di hahangai tabitua Mary de diau pinatahak tanak tonte soon tau de diau pinahansan di Mary ikut tempasan tau miampai diau nadadi Kristus datuhun doi dagai penogi perkitanai diau sendi ada songhun tama Obvito Osison Pokenuan Isikoi da Gracia Kabinsianan Sinio Umuhigai Sikoi Mantat Patitiki Talaat Amin. Ituhan miampai Diosu Ibalakat di kinengan tabakas kozo Itama Om Itanak Om Espiritu Tabitwa Sumundot nada de Diosu om tumimpon miampai Diosu so hihinaid. Buzu no id pibabasan mengazu di Tuhan maza do komposison Diosu.